Lakban kis don ketema ba kebala adin ba kidak kisin jong ke jinglek jong uwe niki foreign minister jong ka ri Iran sopo Rusia Abbas Arakchi ban ye kendu ye presiden jong ke Rusia Vladimir Putin lor ki kam tema jong ka Israel bat ke Amerika persya ya ke ri Iran bat Vladimir Putin ru ula penpau baka United States of America kam don hok ban her tema ya ke Iran bat ke bekam sekolah ngok kolong batang hat din ketukat ni kenta kejing kendu jong minister jong ke Iran bat Vladimir Putin ketong kela bat her tema ke Iran ya ke Airbus ni ketem sipai jong ke United States of America kebetulan hopok Qatar bat kem ding lut ke ketem sipai jong ke Amerika bat lada ke Rusia kan yasno keti bat ke Iran nak kebetai kam tema persya ya ke United States of America bat ke Israel ingin skam maka tema ba ke balai terus sedang